Sinabwiye ngo uyu mwaka n'umwaka wagasobanuye muri Tuzuribi gake ku gasobanure films.com Vancouver Media. Urebe dutangiriye hakunino wumva amagambo dutangirana. Umwana yarari hano areba kandi kana kagakobwa hakurya gake. Uriya mwana bamwita Anne. Y yo soy Max. Je banyita Max. Y las primeras veces de casi todas las cosas. Uyu mukobwa yarahabaye ku kintu cyose nagiye nkora bwa mbere yabaga hari. Cyase twaragikoranaga. Primera vez que jugué con. Bwa mbere nyina n'umuriro twari kumwe Anna. La primera vez que fui con una chica de. Bwa mbere njya muri vacances n'umukobwa twari kumwe. Umve. Primera vez que sentí. Bwa mbere dukora ibintu biteye ubwoba twari kumwe. Bebe. Amubwira kamukunda. La vez que tuve miedo. Bwa mbere ngira ubwoba twari kumwe. Umunsi amubwira kamukunda. Y la primera vez que tuve suerte. Bwa mbere ngira amahirwe yo kuhatwika twari kumwe. Primera vez que fuimos valientes. Bwa mbere tugira umutima ukomeye twari kumwe n'imiryango. Más románticos. Na bwa mbere twumva turi mu rukundo twari kumwe. Wewan! Muri mu rukundo ni imiryango ibiri umukobwa n'umuhungu bari inshuti. Que nos dolieron cosas insignificantes. Bwa mbere dutongana dufite utuntu tw'amafuti twari kumwe. La primera vez que tuve éxito. Bwa mbere ngira icyo ngeraho twari kumwe arangiza amashuri ye. Baranywe n'ibimogi baranywa. Quedó más remedio que celebrarlo. Twagombaga gucelebrira ijoro narangije amashuri barasinze banywa ibimogi bajya mu modoka. Bagenda mu modoka batwara basinze. Umukobwa yagiye ngo asheri nawe nk'utazabimbwa. Bifata amavideo. Bakoze banuko uwo munsi bimwe leta ihora ibabwira ngo mwisinde. Que maté el amor de mi vida. Bwa mbere niciye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nyagasani. Gutwara wasinze uri kumwe na sheri bikarangira umuntu twayapfuye. Wiyiciye urukundo rwawe. Umusore yishe sheri watabishaka. Basinze. Ngo muri abasore ngo muranywa ngo genge yo nanywe ukanyicaza kuri vora. Ingresé en la cárcel por homicidio. Nagiye muri gereza banshinja kwica umuntu bitavuye ku bushake. Nicyo cyaha bagukatira. De 9 años. Nujuje imyaka 19 birangiye ngiye muri gereza. Por el dolor y la culpa y siendo millonario. Muri gereza batangiye kumuhotera nifitiye agahinda ko kuba niyicaye girlfriend nabishaka. Muri gereza bari kumuhotera kuko bambona nk'umwana wo mu bakire uno musore n'umwana wo mu bakire cyane. Pronto me convertí en la presa perfecta de abantu bose batangiye kujya banyataka bakankubita nkabaha amafaranga ngo batankubita. Por respirar. No guhumeka narabyishyuraga kugira ngo bandeke muri gereza mpumeke. Encuadernar 3. Nyogokuru wanjye yanzaniye 3600 yabihishe mu gitabo. Dar libros sin mucho. Byo kugira ngo nishyure abantu batazajya bankubitira muri gereza. Yatanze ruswa. Pero llegó un momento en que ni con todo ese dinero. Nishyuye abantu amafaranga y'umutekano ngo batankubita bigera amafaranga arashira. Tiene senos de piedras. Amafaranga ashize batangiye kunkubita amasogisi arimo amasabune. Latos de bakanwicisha amatabi. Finalmente me metieron. Baje no kunshyira mu kimashini baramesa. Minutos. Namaze iminota 16 mu mashini bari kumesa. Pero me sacaron antes de centrifugar. Baranzengurukije. Desde que ya estaba muerto. Mera nkaho napfuye. Navuye mu mashini meze nk'umurambo. Nuri kutubwira. Yikubise hasi amera nk'umurambo. Umusore warubayeho yishinja cyako yishasheriwe muri gereza. Amutwara yasinze. Y mientras esperaba que se llevaran mi. Ubwo nari negereje ko ubugingo bwanjye bumvamo ngo mfe. Que yo ya había gastado todas las cartas. Natekereje ko uburibwe bwose bwo kwisi bubaho nabunyuzemo. Y esa idea me puso contento. Birangije biranshimisha. Umve. Se resucitar. Ndavuga ni nkwiye kongera kubaho. Umunsi yarahagurutse. Decido de que si me ponía en pie. Naravuze ni nimpaguruka nkabona imbaraga zimagurutse. Nta kindi kintu kizongera kumbabaza. Nta mikino izongera kumbabaza. No para vivir una segunda vida de mierda. Naravuze ni umuntu uvuye ikuzimu umeze nk'uzutse ntago yakongera kubihirwa n'ubuzima. Va por delante. Naravuze ni ngiye kuryoherwa n'ubuzima. El agujero más inmundo. Nubwo mfungiye muri gereza iteye ubwoba ariko ngiye kwibamo nishimye. Narahagurutse uwo munsi. Ese fue el primer día del tipo que soy ahora. Uwo munsi nahise mbondiwe ubu. Programa corto. Mwankize mu mashini mesa. Lavado. Mucho mejor que la ducha. Mwese mwumvaga biriya bintu birenze. Nta bindi mufite mwabicucumwe ngo muyinkorere nabyo. Baramutinye nabo. Bagize ubwoba narasekeje. Yesu atangira no gushyiraho akantu. Atangira gushyiraho akantu buriya narabahagurukiye ndashaka kuzakubita diveriseri. Naragiye nubaka umubiri. Y en 15 peleas. Narwanye imirwano 15.
bituma muri gereza banyubaha. Utangiye kujya arwana bakamuha amafaranga, abikora yishimisha yabaye nk'ikihebe. Hamwe ubaho ahantu hateye ubwoba ariko bawishima. Urebe musore kura amenyo muri gereza ariko bakayakura seka. Y eso nanejejwe no kurwana ku buryo byahinduye uwondiwe. Los viajes para colocarme los implantes dentales se convirtieron. Natangiye kujya nsohoka muri gereza nkagenda bakanshyiramo amenyo, nkataha muri gereza nishimye. Musore yatangiye ko muri gereza yishimye. En el lugar más inesperado. Ahantu habi cyane ntatekerezaga ko umuntu akwiye kwishimira. Salvajemente. Nahagiriye ibyishimo bidasanzwe muri gereza. Buriya byose ni mu mutwe n'ukwiyakira. Uramubona ariko iyo abasasigaye ari ikirara muri gereza. Hari amasabumarine yagaragaye mu mazi y'Abarusiya bikekwa ko yari kuba yikoreye za misile bitwaro bya kirimbuzi. Umucamanza yemeye ubujurire bwawe ugiye gusohoka. Reducción de condena por buen comportamiento. Imyitwarire yawe myiza muri gereza itumye bakugabanyiriza igihano ugiye kurekura. Imfungwa zarasetse ukuntu ari urumayibobo muri gereza. Uyu munsi urasohoka. Sohotse muri gereza bitunguranye. We yari yararyohewe na gereza adashaka no gutaha. Ubushinwa biravuga ko bushobora kwataka Taiwan, niyo makuru ari guca kuri televiziyo. Guverinoma yateye ubwoba ivuga ko yo umusaza nta sheni idacika mwana usubiye mu gihugu se mwana. Nta sheni idacika. Gereza abantu begeramo bakiyakira bakagiramo ibyishimo. Asohotse gereza avuye i Madrid mu mahumbezi, yasanze papa wamutegereje. Hace 3 años que no nos vemos. Lo que más te preocupa es mi aspecto. Imyaka 3 tutabona nuhangayikishijwe n'imyenda yanjye. Nagusuye 3. Bakambwira ngo ntago ushaka ko tubonana. Te lo hora entera. Al principio tenía mis demonios. Inshuro 3 wansuye nari nyiri kurwana n'ibibazo byanjye muri gereza. Tenido una 4ª vez. Iyo ugaruka ku nshuro ya 4 bari kukuma tugahura. Sora yaratangira kubona indege z'intambara ziri gucaho zihuta. Papa arikanga. Papa n'umukire. Max, llevo apelando para sacar. Maze ibyumweru ku rukiko ngerageza kureba ko wajurira ugasohoka. Ndagira ngo uze tujyane. Tengo 3 planes para hoy. Mfite izindi gahunda uyu munsi papa, ntago njyana nawe. El mar. Ngiye kujya koga mu nyanja. Wakayoga kameze neza bita fimbo cyangwa ingwe jini. Tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. Ese isi ugezeho muri kano kanyuza ahaniri. Urahazi? Hay un riesgo extremo de escalada bélica. Intambara yazamutse ikomeye ku isi. Ndagira ngo uze tujyane. A un refugio. Ujyanye mu bwihisho. Ndagira ngo umve filime. Un bunker. Ujyanye mu buvumo muri banka, mu buvumo hasi. Un agujero el día que salga. Vuye muri gereza imeze nk'umwobo nsubize mu mwobo. Mwana wanjye. Nunca voy a ir contigo ni. Nta hantu njyana nawe papa. Nunca. Never, nunca. Tú solito. Ntago njye nawe tubanye neza. No me queda nada tuyo. Nejejwe no kubona n'ikintu kikiduhuje. Toma. Usibye kuba byitwa ngo warambyaye gusa. Pero todo lo demás ha quedado ahí dentro. Max, te estoy hablando. Max. La vida. De una crisis inminente. Mva nkubwire wa mwana. Gestiones bunkers. Abantu bita kuri ubwo buvumo ni bamaneko bakomeye bafite amakuru k'isi igiye kurangira. Ngwino tujyane muri ubwo buvumo. Yuke tumaze iminsi twumva. Hasta allí. Mama wawe ari muri ubwo buvumo. Tu abuela también. Nyogokuru ari muri ubwo buvumo. Tal sea la última oportunidad que tengas para. Amahirwe yawe ya nyuma yo kubasezera. El padre isi igiye kurimbuka. También está. Na papa wa Anna wahoze ari sheri wawe ari muri iyo gereza. Anna wapfuye. Ati na papa we ari muri ubwo buvumo, ntago ari gereza. N'ubuvumo bakiri bari kwishamo. Nicyo gihe ujye kuvugana na papa wa Anna. Nonaha. Mbere yuko isi irangire. Ibaze gusohoka muri gereza bakubwira ngo isi igiye kurangira ngo tukujyane mu buvumo bw'abakire bagomba kurokoka. Niho ugomba gukirira ibikomere. Kuva bidatinze ugomba gukira ibikomere. Ujye guhura n'uwo wiciye umwana. Areba moto. Es conducirla. Urashaka kuntwara? Dore ko ntaki. Poquito de libertad. Banza wumva kwishyura ukizana ukuntu bimera. Mwaye ko ntaki umuntu umaze imyaka gereza bakumbuye no gutwara nawe. ¿De dónde salió ese búnker? Byubwo buvumo se bimeze bitegendo bimbwira. Conocí a un coronel en. Nahuye na koroneli ahantu dukinira tennis kuri tennis club. Nos puso en contacto. Yo waje kumuza niyo company iyoboye ubwo buvumo. Se ha llevado con el máximo secreto. N'ubuvumo bwubatswe kandi bikorwa mu buryo bw'ibanga cyane. Bwitwa Kimela. Millones. Twashoye amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo ubwo buvumo bwubakwe. Urebe. Papa uri kubwira umwana we. Enhorabuena. Felicitation, reka badusobanurire iby'ubwo buvumo ngo abakire bagomba guhungiramo kuko isi igiye kurangira. Felicitation.
Si está viendo esto, nimba uri kureba bino un búnker de lujo. wamaze kubona ubudahangarwa cyangwa se ikarita igomba kukwinjiza mu buvumo. Ya son unos We na famiye yawe refugiados que van a tener muri bake bazabona amahirwe 10 años. yo kurokoka Seguro. mukamara imyaka 10 muri ubwo buvumo mu gihe isi izaba yararimbutse. Abari hejuru ku isi bari gupfa, mwe mwibereye mu buvumo. A partir de este instante, nuestros asesores trabajan para Muri kano kanya abajyanama bacu dore abantu bose bari guhunga isi igiye kurimbuka. recibirán una llamada para ingresar Abajyanama bacu bari gukora n'uburyo wafashwa kugira ngo yinjire muri ubwo buvumo en el búnker. hakurikije uburyo bw'ubwirinzi budasanzwe. Las restricciones sobre los Indege igomba kubafata ni saa 7. prohibidos los vuelos para aviación civil. Umva saa 7 zageze nta yindi ndege dushaka igaruka ku buvumo. Poder salir hoy. Kuva ntabwo turi bajyane ku buvumo mwatinze. Turacyari saa 7. Tenemos tiempo. Turacyafite iminota mike mutwirukankane. Turabinginze twarishyuye. Sigiye kurimbuka abantu b'abakire. La norma es que nadie Wibagirwa itegeko rya mbere. presencia del búnker. Ubuvumo tugiye kubajyanamo n'ibanga. Babapfutse amaso batamenya naho baciye. Desgraciadamente nos vemos Ibaze isi yose igiye kurimbuka, intambara iri kuba. bélico. Se dan cuenta de lo que sucedería Ukamenya ko umuturanyi wawe cyangwa ufite icyo mupfana bajo su piedra. cyangwa abo mwakoranye bakamenya ko ugiye kujya kwishana mu buvumo. Pondrían en peligro la Bagukurikira bigateza akavuyo muri ubwo buvumo, ugasanga n'ubundi ubwo buvumo ntabwo tubukwiriyemo, ugasanga n'ubundi twese turarimbutse. Niyo mpamvu tubazana mu ibanga bishyuye bonyine. Quimera se encuentra bajo un lago, Kimera ni ubuvumo twubatse munsi y'ikiyaga. oculta a 200 Kiri muri fiti zigera muri 900 Metros de- munsi y'amazi hasi niho twubatse. Urebe, Hemos trabajado para usted durante tumaze imyaka 7 turi kubakorera. búnker climático. Turi kubaka ubuvumo muzahungiramo abakire mu gihe isi izaba igiye kurimbuka. Urebe filime. Fascinante obra de Ni akazi gahambaye kakozwe n'abenjeniyeri. ingeniería preexistente donde hace 45 millones de años Bubatse ubuvumo bivugwa ko bwari bumaze imyaka 45 buri munsi y'inyanja cyangwa se y'ikiyaga. esta es nuestra pequeña ciudad. Uyu ni wo mujyi tugiye kubatuzamo. Plataformas, Ni umujyi ugizwe na etaje 3 35 refugios ushobora gucumbikira famiye zirenga 45 inexpugnable. badashobora kugira ikibinjirana. Descubrirán que la seguridad no está reñida con el Uraza kumenya ko umutekano n'ubwiza cyangwa se ibyiza bitatse ahantu bitajya bitandukana. ¿De verlo? Urashaka kubireba? Bakingurira hano. Áñeme. Muze tujyane. Kina ni ifaranga barajugunya. Yinjira hano. Urebe, Bienvenidos. ni karibu. En el número de sus cajas de seguridad. Ni hano muzajya mubika ibintu byanyu. Objetos personales Ibikoresho byanyu mubisige hano. es por su seguridad. Ibintu murabisiga hano kubw'umutekano wanyu. GPS del móvil. Kugira ngo hatazagira n'umenya location yaho muri akahabasanga. Complejo cuenta con 20.000 metros Iyi nyubako mujemo ifite square feet zingana n'ibihumbi 215. y ha sido diseñado para dar una sensación Ni de... ahantu hanini hisanzuye, abakire mwishyuye yanyu muzisanzura. Aquí está nuestro jardín. Dufite jaride yo mu Buyapani. Está la zona infantil, donde Dufite ahantu abana banyu bazajya bakinira comer y recibir sus clases. ndetse n'amashuri yabo bakayakomeza. N'abarimu barahari. Son igualmente para su seguridad. Kubw'umutekano wanyu Está dotado de un contador twabashakiye imyenda de radiación. myiza, tunabashakira ibipimo muzajya mwambara ku kaboko bikatwereka uko ubuzima bwanyu buhagaze. Colores que hemos elegido, Ibara twabahitiyemo turquesa rigenda kumera nk'ubururu bwijimye ndetse n'umuhondo. dual. Con estas Ku pulseras bashinzwe umutekano bakora hano, constantes vitales, ako tubambitse ku kaboko y acá, kazajya katwereka uko muri guhumeka, uko umutima utera, Tienen cierre nimba nta kibazo mufite mu mubiri wanyu. para que no las pierdan. Urebe, En complejo podrán disfrutar de espacios maravillosos diseñados para sus buri muntu azaba afite ahantu hahangije ho kuba yaba. favoritos Mufite a spa 38 grados. ndetse mufite amazi ashyushye. Escanear su huella. Shyiramo ibikumwe byawe. Ni abakire bishyuye amamiliyari n'amamiliyari mu gihe isi igiye kurimbuka, abandi bose bari ku isi bagiye gupfa, abakire bazarokoke. Búnker se abre mediante huella biométrica. Ibi bikumwe byanyu nibizajya bibafasha kugira ngo mukingure ahantu, mwinjire ahantu runaka. El usuario podrá cambiar las vistas fácilmente. Umuntu ahantu arara azajya ahindura view y'icyo abona kuri screen. Sí, ¿nos llevas a la montaña? Enseguida. Urugero nk'umusozi, Ojalá no ukaba wiryama ureba imisozi, ureba izuba. sucede, no se preocupen. Mi Bebe. equipo y yo estamos absolutamente preparados para proteger. Dufite ikipe y'abasore hari bari hano bazabafasha kubarinda, bambara imyenda ya oranje. Dore ikipe ibarinda ngiyi. Umwana baramuzanye, mwana wanjye dore mama we. Abakire bandi bamaze kugera mu buvumo, umukene arapfa. Ibyo bintu mugomba kubimenya. ¿Qué tal está? Urabibabwira. Yogoko, Señor. uriya mugabo ninde? Antonio, Uriya ni Antonio, ni umuganga wanjye. recibir la quimioterapia. Urumva nyine nk'umuntu nkanjye ushaje ntabwo nagombaga kuza mu buvumo ngo nsige umuganga unyitaho. Ni umukecuru urwaye kanseri. Wumvishe ariko umukecuru kuba agiye kuhungira mu buvumo, isi igiye kurimbuka, ariko akanatabara umwe mu baganga bari basanzwe bamuvura, nawe akamwishyurira amafaranga yo kugira ngo azaba amuvurira no mu buvumo. Un hospital. Urumva sinzabasha kujya mu bitaro, ibitaro bigiye gusenyuka. Muy bien. 30 heridos de gravedad. ¿Cómo estás tú? El ministro de Defensa Umeze utemeze neza. en una rueda de Hano prensa bari kureba minisitiri w'umutekano w'Uburusiya yavuze ko bagiye gukora igikorwa cyo kwataka kuko babangamiwe, niyo makuru ari gucaho kuri televiziyo. Urebe filime.
isi ishobora kuba igiye kurimbuka. Ngo abahungiye hano n'abakire bahawe amakuru n'abatasi. Buri abakire babasha kubona amakuru mwebwe mutabona, barababwira ati bigiye gukomera, byaba byiza mubaye muhungisha utwanyu n'iki. Mukire muke narapfa. Ntabwo nabyizera. Bari hano dore papa wa Anna yabonye agahungu kateretanaga n'umukobwa we kakaza gusinda kagakora impanuka gapfa. Por favor. Hakuzi kujya kumva umuntu we ngo yapfuye ngo kubera yaratwaye n'ikigo gitwaye cyasinze, duhora tubabuza gutwara mwasinze. Urebe papa yarababaye. Uvuga se we ni muntu. Nari nibagiye ko njya nanjye rimwe na rimwe ngiranya. Noneho Max dore papa w'umukobwa Guillermo. Veo que ya cumpliste tu deuda con uvuye muri gereza ubu ngubu wahaniwe ibyaha wakoze byo kwica umukobwa wanjye. la deuda que me quedas contigo. Ideni nsigayemo umuntu niweho niciye umukobwa. Nunca dejes de pensar en mí como el asesino de tu hija. Ugiye kujya umbona nk'umwicanyi wishe umukobwa wawe. Quería mirarte a los ojos y decirte Ndashaka kureba mu maso ngo ngusaba imbabazi. y que lo voy a sentir el resto de mi vida. Nzahora mbabajwe ubuzima bwanjye bwose kuba narakoze impanuka ntwaye ishuri wanjye Un gapfa. momento podamos cerrar la herida. Reka nizere ko igikomere uzagikira nanjye ngakira. Bebe Claro. cyane. Vamos a almorzar todos juntos, como aquellos días de verano. Reka dusangire nk'uko twajyaga dusangira mu mpeshyi, ari imiryango y'inshuti baje hano kwicara hano. Puedo creer. Ntabwo nabyizera dore umuvandimwe wapfuye. Hola. Bite ukuntu bamureba. Mi esposa. Uyu ni Mimi umugore wanjye. Hace 2 años. Tumaze imyaka 2 dushyingiranywe. Encantada, ¿qué tal? Byiza guhura nawe. Mi madre murió 6 meses después que mi hermana. Mushiki wanjye yapfuye imyaka mike ishize. Sí. Cicika ariko ibigarura. Marta falleció en un accidente de circulación. Marita yapfiriye mu mpanuka. ¿Quieren sentarse? Twicare. Sentamos. Yo aquí entonces. Uje kwicara hano. Señor aquí, yo aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos Byiza. que se come. Reka turebe n'iki kiri kuri meni yo mu buvumo. Restaurante es buffet y no Iyi ni resitora ya self service, ni ukugenda mwese mukajya kwiyarurira kuri Espero que la comida kuri buffet. agrado. Mukihitiramo iryo mushaka kumva. Diciendo que he pagado 40 Nishyuye miliyoni 48 z'amayero. servirme yo misma. None ngo njye kwiyarurira. Lo siento, Bakiri nk'aba ngaba nyine bavuga ati tumenyere kwicara muri resitora tugatuma ibiryo bakabituzanira. señora Riquelme. Umbarire Riquelme. Foro en el complejo como Ntabwo dufite serivisi y'inyenyeri ya hoteli inyenyeri 5 ku buryo abantu bajya kukuzanira ibiryo hano. deberán colaborar. Ugomba gukorana natwe kubw'umutekano wawe ukajya kwiyarurira. Bakiri birababaza. Ngo buffet. Desserts que te ponen los huevos fritos. Ibaze we bya bintu bisanzwe by'amaresitora aciriritse ngo umuntu ajya kwiyarurira. Extraño, pero tendremos que comer. Yo no pienso levantar. Njye ntabwo ndi buhaguruke ngo njye kwiyarurira n'umukecuru usazanye amafaranga ye. Limpiando los baños. ¿Qué dices? Vuba bidatinze bashaka no kuzatubwira ngo twikoropera amatuwarete. En lugar de salir de aquí en unos días, acaba desapareciendo el mundo ahí afuera. Ibaze usohotse hano ugasanga isi yose yararangiye. Seríamos Wakora iki? como el arca de Noé. Twahita tumera nka ba bantu barokokeye mu nkuge ya Nowa. Tú. Ari guseka umugabo ari kumureba ikijisho ariko yamureba akamusekera amwiciye umukobwa. En la sociedad hay 2 tipos de personas, las que sirven y las Ubundi twebwe nk'abakire tumenyereye ko hari abantu bagomba gukora, hakaba n'abandi bagomba hari abagomba guseriva abantu la historia n'abagomba guserivwa. vamos a contradicción Ntabwo twarenga ku itegeko dore papa ukuntu ari umusore. han preparado. Bagomba kuduseriva ibiryo badutekeye. Que no te confundan con alguien que en un momento dado podría servir. O algo. Bivuze ngo ntabwo bari kwibonamo ko ari abakozi bacu ngo baduserive. Anda, Antonio, tráeme unos entrantes. Ahubwo Antonio genda unzanire twa petayize. Se están acabando los solomillos. Njye numvaga nshaka steak. Amor. Njye kukuzanira. Se me ocupó. Reka mbyiteho. Rita, Uko Falcón. disculpe, ¿ve esa señora que está urabona uriya mukecuru uri hariya Le diagnosticaron cáncer terminal. arwaye kanseri mbi cyane Así. izamwirangiriza. El cuello no es una calcomanía, Bivuze ngo ararembye cyane. de morfina. Abanywa imiti ikomeye Puede caminar 15 pasos, ntabwo yagenda intambwe 15 ataragwa. pasearse con la bandeja buscando rabaní. Bivuze ngo muri kumutuma ngo ajye kwarura ibiryo aze yikoreye amasahani urumva atari bugwe. Tráigale 2 solomillos, Genda umuzanire ibiryo uzane steak ebyiri Ika. bahita bonera no gutumira abandi bose bicaye ku meza. patatas asadas, Atuma ibiryo pasta. roast potatoes pasta. No me acordaba de lo entretenida que era Iyi mi famiye irasekeje pe nari narabyibagiwe. de tu estar aquí. Dore ukuntu muri ari guseka ariko hari famiye imwanga yiciye umukobwa atwaye yasinze. No tengo hambre, tengo Njye ntabwo nshonje cortado por... babazaniye ibiryo bose barabaseriva. Tráigame el salmón que tienes ese. Umva genda unzanire ku ifi hari. Le traigo unas verduras. Umva uzane no ku mboga. Bose babagira abaseriveri. Ngo barabizi ko ari abakire ngo umukire bagomba kugira abantu bamuseriva. Hacerle una pregunta que llevo haciéndome. Maze imyaka 3 ndi kwibaza ikibazo kimwe.
¿Cómo huye alguien de un accidente dejando... gute wakoze impanuka uri kumwe na sheri wawe warangiza ukirukanka ukamusiga wenyine ukava mu modoka ukiruka ukamusiga mu modoka agapfiramo? Uyu ni umuvandimwe wapfuye. Umusore yatangiye kwibuka, yibutse impanuka iba kuko yasohotse mu modoka ariruka. Urebe yari yatwaye yasinze. Asia, estamos intentando volver a unir a las dos familias. wivuga ibyo bintu Vivir en paz después de tanto dolor. tubyakira ibyabaye tube mu mahoro. Pero yo para vivir en paz necesito saber por qué se fue. Kiye kugira ngo mbone amahoro no kugira ngo nsobanukirwe impamvu yataye sheri wakiruka akagenda. Wari utwaye imodoka. Ana murió por tu culpa. Muvandimwe wanjye yapfiriye muri iyo modoka kubera wowe. Urangije uriruka urahunga. Kubera iki? Bebe uyarahindukira areba papa we. Icyo bamubaza icyo kibazo akareba papa we. Papa we iryo joro yaraje aramuyambira. Arongera areba uyu. Tu hermana es la persona a la que más he querido en mi vida. Nakundaga umuvandimwe we kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Asia bonita, Ntabwo wamukundaga. todos la queríamos. Iyo umukunda ntabwo ari kumuta. Lo que necesitas saber es que lo de tu hermana fue un accidente, que es lo que todo el mundo en esta mesa ya ha asumido. Empieza a hacerlo tú. Impanuka yarabaye twarayakiriye ko umuntu yapfuye nawe byakira. Dulce para postre. Nimba hari indi deseri iryoshye bayizane. Yari kurira. Kigoryi. Bano bavayo. Bano bambaye oranje n'abashinzwe kwita ku bakire bishyuye yabo. Nibo bashinzwe umutekano wabo. Nibo babaha amabwiriza bagenderaho. Kuko isi igiye kurimbuka. Abakire bazagenda mbere. Murakaza neza muri Kimera. Soy Minerva. Jye banyita Minerva. De momento este es un encierro preventivo dada la situación de escalada que ya han visto ustedes. Twese twabaye tuje hano bitewe n'ibibazo biri kubera hejuru ku isi. Momentos. Ibyo bibazo biracyari kuba. La Alianza Atlántica ha bombardeado San Ubu tuvugana muri kano kanya abitwa ngo ni NATO. Petersburgo en respuesta Bamaze kurasa ibisasu bya kirimbuzi mu Burusiya. Uburusiya nabwo mu kwiyora bwatatse Norvege. a Flore y podamos salir en algún momento de nuestra... Bivuze ngo intambara nihagarara nibwo turi buze gusohokamo hano tugasubira ku isi nibirangira isi itarimbutse. Ustedes, Mugume hano nimutekanye. Urumva nimba NATO yamaze kurasa ku Burusiya bukarasa Norvege ibisasu bya kirimbuzi ibintu byazamutse. contingencia exterior. Ntimugire ikibazo, twateguye ibintu byose. Ikibazo ni ¿Pero están ustedes para sobrevivir? ese isi iramutse irimbutse mwiteguye kuzaba hano ubuziraherezo? Equilibrio emocional penderá de un hilo. Y la angustia, Tuzaba tumeze nk'abaziritse ku kagozi turereta. con ello la depresión, Depresi izadufata kuko tuzamara igihe kinini isi nirimbuka muri buno buvumo. cosa que no voy a permitir. Kandi ntabwo nzabemerera nk'abantu mwishiye ko depresi ibaganza. Esta no es ninguna de sus empresas aquí, mando yo. Iyi ntabwo ari kampani yanyu zimwe mwayoboraga zabahaga mu miliyoni nk'abakire. Ubu ninjye bosi wanyu hano. Ustedes me han contratado para Mwaranyishyuye kugira ngo ncunge umutekano wanyu, Es- nite no ku buzima bwo mu mutwe bwanyu. ser obligatorio socializar. Niyo mpamvu mwese bari muri ubu buvumo mugomba guhurira hamwe mukaba inshuti mukaganira Dos. mugasangira buri munsi kugira ngo nyine mbega depression buri muntu ari wenyine iramufata. Noneho wibuka ati nataye akazi kanjye, isi yararimbutse, ndi mu buvumo njyenyine. Ati mugomba kujya muba muri hamwe mugahura mugasangira mukaba umwe mukirinda depression. Levantaremos a coger nuestra comida y al terminar dejaremos los platos en los... Muzajya mubyuka murye kurya ibiryo rimwe muzajya mubyiyarurira. y trabajos sencillos. Hari uturimo tumwe na tumwe muzajya mwikorera Dejar los pensamientos negativos. kugira ngo mwirinde ibitekerezo bibi. Señora Aranoa, ¿qué tal? Madame Aranoya, umeze ute? Bien. Nako Mr. Aranoya, umbabarire. Cuénteme una anécdota graciosa. Hari inkuru isekeje ufite ngo uyimbwire? No se me ocurre. Nta nkuru isekeje ufite muri kano kanya, abantu bose bari hano ni abakire n'imiryango yabo. Entonces, ¿verdad? Bwira akantu gasekeje wagiye wumva kenshi bavuga. De verdad que ahora no. Nta kintu gisekeje ndi gutekereza muri kano kanya nababwira. Nabasangiza. Ninguna a la mente porque está en modo gravedad. Muri kano kanya impamvu atatubwira ikintu gisekeje. Lo único que ve es un... Umutwe ari kwitekerereza ibitwaro bya kirimbuzi bishobora kuba biri kurangiza isi. Sibyo? El siguiente paso será... Ikiri buze gukurikira mu mutwe we rero Elinje. araza kujya aryama buri bitotsi. Mbega ari kubwira abantu bose bari muri ubu buvumo ati mu kanya mushobora kuza gutangira kujya muryama mukabura ibitotsi, dejar de hablar. kuvuga bize kugera aho bihagarare, Sion. mutangire kugera mu gihe cya depression. Nuestro psicólogo, Nano Icyo gihe muzajya mujya kureba rero witwa Nano Paka, ni psychologist wacu Baldini, ndetse na muganga Julia Bardini abaha imiti. la herramienta que poseen ustedes aquí abajo. Igikoresho cyonyine mufite hano Hostia, es... ni ukubaho mugerageza kwirinda umujinya, mugaseka, mukaganira. ¿Hay alguien que me pueda contar? Hari umuntu uratuza akaburage ngo akadutera. Tangiye kubabwira ibizababaho, depression ishobora kuzabafata. Yo? Aho uzi kuba mu buzima bwawe bwose isi yararangiye Bueno, cyangwa imyaka myinshi. cuando venía hacia aquí, me hacía muchas preguntas. Ndi mu nzira nza hano nibaje ibibazo byinshi He llegado a la recepción kugeza ngeze kuri reception. y le he preguntado a la chica. Baza uriya mukobwa nasanze kuri reception. Está ahí. ¿Qué tal es?
Este refugio no... ndamubaza ese ubuvumo nk'ubu ngubu tugiye kwihishamo bumeze bute? Uzi ukuntu yansubije? Es la bomba. Yambwiye ngo bimeze nk'igisasu. Wumve guseka bafite ubwoba bababaye ariko uzi kuba uri ahantu wishuza ngo isi iri kurangira. Estamos aquí abajo. Iyo myitwarire yawe niyo dukeneye, abantu bameze nkawe mu bibazo basetsa abandi bakaganira bakishima bakiyakira. Gracias. Uryoherwe. Yarameze nk'uje kubibutsa ko ubuzima bugiye kugorana ndetse amakiriro yabo ari hano ndetse batangire bagabanye kwiyemera ko ibiryo bazajya babyiyarurira rimwe na rimwe bakikorera n'uturimo tw'amaboko. Sentó bien la cárcel el pendejo ese. Wagira ngo neza turi muri gereza. Ese día no se iba a cerrar mientras mi hija siga muerta. Kiriya kigoryi ku kireba cyasohotse muri gereza biri kumbabaza ndi kumva nshaka kukica. Ahora ya te Sasa bapari gushaka kwica uriya musore. he escuchado que han bombardeado a Norteamérica. Narizi kuri gutekereza ko Canada bayirashe, Amerika ya ruguru bayirashe. No importa Canadá. Je Canada ko bayirashe urakeka mbyitayo, Canada bayiturikishe. Los dedos de los pies. Ndi kubabara muri kano kanya. De tanto aguantar. Umujinya. Yo lo único que quería era agarrar el cucharón sobre. Numvaga nafatira supu narindi kunywa nkayisuka kuri kiriya kigoryi mu mutwe cyanyiciye umukobwa. Riéndole la cara. Erega bavugaga burage nacyo kigaseka. Te está faltando el aire. Callando. Tuza. Mira por la ventana. Ya está. Tuza. Yo nunca fui un hombre templado. Y me da miedo tenerlo ahí. Wibwira ngo ntuze kuko simbishoboye. Lo mío todo el tiempo porque creo que podría matar. Kanya nshobora gushiduka uriya musore mwishe. No digas cosas del cabello. Yerimo ibyo bintu byaba ari ubuswa. ¿Te parece descabellado? Urakeka ni ubuswa. Y que haya arrasado con mi vida. ¿Qué te pasa? Umusore yanyangirije ubuzima, urakeka naba ndi umuswa. ¿Se terminó? Ubuzima bwanjye bwarangiye umunsi umukobwa wanjye uramuginga mwicuye n'umugore yishumbishije imyaka 2 ishize. Tenemos una familia, amor. Je nawe turi famille, urabona waranshatse twabaye famille. Decime una cosa, Mimi. Gira icyo ubwira Mimi. ¿Por qué crees que sos mi esposa? Utekereza ko ariyo mpamvu yatumye uba umugore wanjye ngushaka? Warihabara ryanjye, Él se murió umugore wanjye arapfa, y me casé con vos. ndangije mpita ngufata nk'umuntu wari side chick yanjye cyangwa se warihabara ryanjye mpita nkurongora. Kumwe umugabo afite umugore we ariko ufite nihabara ku ruhande. Umugore yapfa ukahita uza nihabara ukarigira umugore wemewe n'amategeko. Contesta. Subiza kucyumva ko nakurongoye. ¿O crees que te conteste yo? Cyangwa ngiye mbigusubize mubwire impamvu nakurongoye. ¿Te ser mi esposa? Wabaye umugore wanjye Por la nebulosa de la kubera ko mu mutwe byari byancanze umugore wanjye amaze gupfa n'umwana. de mi hija. Umukobwa wanjye arapfuye, umugore wanjye arapfuye, mu mutwe byancanze. Depresivos. Ndangije ndavuga ni ikintu gishobora kumfasha kwirinda akadepresiyo. Odias, arrosas Mu mutwe ntaza gusara neza. el cerebro. Mu mutwe numvaga byashaguye. Tus amantes tienden a pensar que llegaron tarde. Ndavuga ni reka mfe kugufata nyine wagakobwa we uzi umbereye umugore. Fueras el amor de mi vida. Wakekaga ko nkuzanye urukundo rw'ubuzima bwanjye se ariwe muntu nkunda ku isi? El amor de tu vida. Niko wambwiye ariko reka ntabwo uri ubuzima bwanjye. Nunca lo fuiste. Nta nubwo wigeze uba urukundo rw'ubuzima bwanjye warihabara ryanjye. Buriya abagore ari ukuntu amahabara ajya yibeshya umugabo abakunda umugore we cyane niyo yaza agaca inyuma aba yitekerereza umugore we. Hari ukuntu rero amaninja agenda akimajina ngo uriya mugabo ngo ndi urukundo rw'ubuzima bwe reka. No lo sabe todos. N'abantu bose barabizi. Hasta mi hija sabe que lo que estoy haciendo es un sacrificio. N'umukobwa wanjye azi impamvu natanze kino gitambo cyo kukuzana mu rugo. Es una cuestión de Kuba narabanye nawe orfandad. ni ukugira ngo umfashe nyine umbe hafi tu. Ubu uri akantu karaho. Como dicen los Mbega ibe nkaho ndi umugabo ufite umugore biraha ariko ntabwo uri urukundo rwanjye n'umugore wanjye yarapfuye n'umukobwa wanjye. Bitekereze ariko wahabarawe. Amahabara ariko hari ukuntu atajya yitekerezaho. Barakwereka umwana w'umukobwa yaje muri siporo. Uyavukana na sheri wuriya musore wapfuye witwaga Anna. Kuri screen babashyiriyeho amadirishya arimo ibishushanyo bimeze nkaho bari mu misozi, kumbe nta misozi yari. Twavugana. Yavuye muri gereza yari yakiriye. Ndi muri siporo. ¿Cuánto te queda? Minota ingahe? 2 kilómetros. Nsigaje ibirometero bike. Bueno, puedo esperar. Reka ngutegerereze hano mpaka umpaye umwanya tuvugane. Sí, Yeah. has tenido un poco de manía, ¿no? Umfitiye inzika kuva kera. Kuva kera turi abana bajya uturakaza ukatubwira ko Peri Noel atabaho. No guardo rencor por eso. Ntabwo ariyo mpamvu yonyine wanyangaga. Uzi ngo bangana kuva kera. Bebe. Yeah. Es una mierda, Asia. Asiya mbwira impamvu nyanga. Mimi, Cyangwa se Aziya. o menos que me odies.
ntabwo mbi wigire ikibazo ku bunyangara. A ti se te queda dentro. Urwango rwawe n'urubundi rugumana muri wewe. Cuando te levantas, cuando te acuestas. Iyo ubyutse niyo ugiye kuryama uba wumva ufitiye urwango. No te aguantas. Ukaza kwirukanka kugira ngo urebe ko urwango mfitiye rushira. Vengo aquí a correr porque el ejercicio genera. Kubera ko umuntu akoze siporo biri kuri misemburo bikagera no mu mutwe. Noneho buribwe umuntu yarafite akabwibakirwa. De los niveles de estrés. Umukobwa azi ibintu by'ubuganga cyane by'imyitwarire. La Wikipedia por las noches. Wabisomye kuri Google, kuri za Wikipedia. Medicina por las noches. Nize ubuganga manywa nijoro. Darme en mitad del fin del mundo porque estoy siendo educada, pero me pareces un gilipollas. Nuko mba mfite discipline simbikubwire ko mbona uri ikigori cye. Espérate una cosa. Hari icyo nje kuguha. Umusore hano afite telefone yayinjije, abandi bose babambuye amatelefone. Gusa uyu musore ari telefone yinjijemo. Yayihaye uyu mukobwa. Me lo llevé yo el día del accidente. Umunsi nkora impanuka ndi kumwe n'umuvandimwe wawe agapfa nasigaranye iyi telefone. En aquella carretera. Naje kuri uriya muhanda nje gushaka telefone ye ndayibura. Cuando mi padre me dijo que estabas aquí, pensé Ubwo papa yambwiraga ngo uri mu buvumo. volver a su recuerdo. Navuze ni nicyo gihe ngo nze nguhe telefone y'umuvandimwe wawe urebe souvenir ze ujye umwibuka. Umuhe telefone y'umuvandimwe we. Wapfuye Ana. Muri iyo telefone uraza gusanga mu rwibutso rw'umuvandimwe wawe basi ujye wiyibutsa uko yari ameze. Roxanne. Roxanne. Kinga umuryango. Roxanne ni Puerta cerrada. n'akarubo kabakingira umuryango. Yaje hano. Aza gucomeka telefone arebe. Nos encontramos en la Toscana, Turi muri Tuscany. intentando captar un documento único. Ndi kugerageza gufata video y'ibintu mutigeze mubona mbere. Dar que tras 2 horas de siesta, Ngiye gukangura Ana. antes sin mal humor. Mukangura igihe cye cyo gusinzira kitageze. Ana yari shiriwe. Babaga basohotse. Uyaza kureba video y'umuvandimwe we. Ngiye kumukangura. Ana. Vale, es hora de ir a la playa. Ana. Ngwino tujye ku mazi. Esto para la posteridad. Ngwino tugende. Déjame en paz. Vaho ndeka. Me iré después. Ndajyayo nyuma. Si reacciona al tratamiento. Yeah. Ni video bagiye bafata z'abakundana gake gake. ¿Lo hemos conseguido? Twabigezeho. Reído. Rebe. Es la primera vez que te despiertas sin gruñir. Hemos ido de la experiencia. Icyo gihe gukanguye ntukanguke utonga mutukana ubundi ukanguka uvuga nabi umuntu agukanguye utamaze ibitotsi. Yeah. Te mato. Con la cara de sobada que tengo. Reba uburyo naniwemo. Rebe. Ponme otro whisky. Mumpe indi whisky. Señor Falcone, Mr. Falcone. sus misiones están limitadas a usar. Buri munsi buri muntu wese uri mu buvumo yemerewe uturahure tubiri. Sasa muri iyi buno buvumo barimo harimo inzoga pe, ariko urumva bazamaramo igihe kinini nabo batazi ngo kirangana gute, imyaka ingana gute. Niyo mpamvu hano bababwira ngo dufitemo inzoga zo kubaha, ariko buri muntu yemerewe icyo kunywa uturahure tubiri buri munsi. Kuko uvuze ngo abantu bari mu buvumo mutazongera kubona depo mujya kuranguraho, iryo joro barara banazinyweye bakazisinda basinze. Y ya lleva 2. Es una cuestión de Mu economía. rwego rwo kugira ngo dusevinge n'ibyo muzanywisha. Mas. Witwa nde? Tirso, Banyita Tiso. Tirso. Tirso. Ya vamos a Falcone. una economía de recursos cuando haya solo 3 botellas. Así que ahora puedes ponerme un whisky. Ndabona ugifite amayoga menshi nsukiramo inzoga. pero Ntabwo byemewe, ntabwo narenga ku mategeko. Wemerewe uturahure tubiri watunyweye. Niyo mategeko ya hano. Umusaza yifitiye agahinda ko umukobwa yapfuye yita afata ikirahuri. Acércate, cabeza cuadriculada. Va nkubwire musore. Necesitas una razón para ponerme ese whisky y yo te la voy a dar. Banza utekereze kuri whisky ugiye kunsukira. Se financió con el dinero de Buno buvumo tekereza ko ari twe twashoye amafaranga kugira ngo bwubake. eso. Bivuze ngo ibiri muri ubu buvumo bifitemo uruhare. Términos matemáticos. Yo vendría a Mu ser... yandi magambo ndi sobuja. Poneme Nsukiramo whisky. un whisky. Whisky nona. Sol, Musore. ponme 2 whiskies. Natamo uturahure tubiri twanjye twa whisky nari kunywa. Uyu nguyu yaratwemerewe ntago aranywa. Buri muntu yandikiye uturahure tubiri twa whisky. Costará estar aquí dentro con tu hijo. Biragoye kubona umuhungu wawe muri ubu buvumo. Uraza Iba kumumenyera. a vivir sin él. Nkuko nanjye nize kubaho nafite umuhungu wanjye. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Una semana? Ese tuzamara igihe kingana iki mu buvumo? Icyumweru? 2. A los 1. Ibyumweru bibiri cyangwa bizarenga. Uratekereza iki? Uzagenda umenyera kumwakira umuhungu wanjye. Nari kunywa uturahure tubiri ndanguheho kamwe. Amukubita iki? Ingwe jini. Bakira aho mva umutingito. Bari mu buvumo mva umutingito. Bari mu buvumo mva umutingito. Mu buvumo twari tuzi ko ariho batekanye mva umutingito. Turashize. Ibintu bitangira kudogera. Ndakira gure filime witonze. Mu buvumo ibintu bitangira kwangirika. Birangirika urebe filime neza witonze. Ari ukwishyura ngo mu buvumo muzagirira amahoro, ariko naho urupfu rukabasanga. Rebe filime
ibirahure bitangira kumeneka. Ibintu bitangira gusenyuka aho bari mu buvumo. Rebe filime witonze. Umukobwa afata telefone y'umuvandimwe we wapfuye imyaka ingahe ishize 3. Papa, rebe. Avayo. Papa, mwese mwerekere mu buvumo. Mwese mwerekere mu buvumo. Harimo ubundi buvumo hasi ngo bagomba kwerekeramo. Mimi. Mimi ngwino tujye kureba papa. Uyu ni mukase. Tujye kureba papa ahagurutsa mukase. Niko twamwita ni habara rya se yaje gushaka. Mwerekeze mu buvumo. Ahandi harinzwe cyane bagomba kwerekera. Asiya. Ngwino tujyane. Ngwino tujyane. Byakomeye mu buvumo. Yeah. Urebe filime. Yeah. Hey. Urebe. Yeah. Akurino biranga. Utagira ngo urebe filime witunze. Mu buvumo bishyuye amamiliyoni yabo mu madolari no bitangiye kwanga. Papa, urebe filime. Muze bamubuze. Manuke hasi no hantu honyine hatekanye mu buvumo mwakwihisha. Umwana ari gushaka papa we. Muze bamubuze. Urebe filime. Aza gukingura hano. Yabuze papa we. Pweni Fariko n'umukire. Imana yatwihereye. Urebe. Yeah. Barakwereka muzehe atabawe n'abantu yitaga ngo nabanzi wa muhungu yanga. Meze neza nakubise umutwe hasi muzehe atabawe n'abantu yitabanzi. Mimi ari hehe? Mimi ni umugore we. Twatonganye sinzi ukuntu ameze. Ari mu buvumo. Muze akunino. Urebe. Bavayo. Ni filime witonze. Yeah. Katururi. Gezane sikari bari bagiye gucaho zirasenyuka. Dufate sanseri sikari zirasenyutse. Baza gufata sanseri. Urebe. Binjira muri sanseri. Binjira muri lift. Urebe. Abamutabaye ni bamwita banzika nguri kure wa Kigoryi wanyiciye umukobwa. Kigoryi. Aha mwana wa. Uzi gutwara wasinze. Utwaye abantu babandi. Dore sanseri irabura feri irabamanura hari yitupfa. Sanseri irabamanura ibura feri. Urebe filime witonze. Feri zigiyeho zihutirwa. Urebe. Feri zifatirwa hano. Habuze gato bari bapfuye. Bano bakira barishyuye amafaranga menshi ku buryo batapfa gupfira mu buvumo bwabo, bishyuye amafaranga yabo menshi. Ubwirinzi bwose bwarashyizwemo. Bro bahise babazana. Babashyize muri dome irinzwe none izengurutswe n'ibibeto bikomeye cyane. Urebe abakire. Ibaze nimba abakire bari mu buvumo bari guhangayika gutya. Ibaze abakene bari hejuru ku isi. Umukene arapfa. Bageze hano basanga amakuru ari guca ku mateleviziyo yose. Za YouTube channel zitwa za Rock Entertainment. Umunyarwanda utarakora subscribe yaragoswe. Basanga channel zose nta kindi ziri gucishaho. Max. Baje hano. Baje kureba amakuru. Barayambiranye. Uze Fariko ni wakomeretsa akira. Tome el asiento. Mwicare hano nawe utubyibaza ati nimba ndi umukire narishyuye amamiliyari. Ndi munsi y'amazi hasi mu kiyaga muri banka. Ibaza bari hejuru ku butaka ibyo bari guhura nabyo. Umukene arapfa. Katururi. Iza nasanga sheri bari batonganye karamwita habara. Ndakwiyamye. Yamubwiye ko yamushatse atari urukundo. Por favor. Mwicare. Yeah. Baby. Zakunino.
Damas y caballeros, bagore namwe bagabo la Alianza Atlántica ha sufrido un ataque nuclear muri kano kanya abitwa ngo ni NATO barashe ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se NATO uko wabyita kose sur del lugar en el que nos encontramos. barashe mu majyepfo. La detonación que han sentido con sus posteriores. Ibyo mwumvishe rero ni umutingito utewe n'ibisasu bya kirimbuzi birashwe hirya no hino ku isi. La ONU ha exigido un alto el fuego inmediato que umuryango w'abibumbye usabye ko bahita hajyaho umwanya w'agahenge batongera kurasana respetado por todos los países. ariko bisa nk'aho ibihugu rwose bisa nk'aho bitari kubyubahiriza. Pero vamos reka dutuze turebe nimba ibihugu byose bindi biri buze kwihorera nabyo bikarasa ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa biri bwihangane. Muri ari bimwe mu bintu twese tuba dutinya no kuvuga ngo intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi ishobora kuba isi yakwiyubika. Esta es la imagen exterior de la torre. Ari amashusho mubona naturuka hanze ku munara. Nos encontramos a 312. Twebwe ubu tuvugana turi muri fiti igihumbi munsi y'amazi. Más seguro del mundo. Hano niho hantu hambere harinzwe ku isi muri kano kanya. En las réplicas. Turategereza turebe ko intambara ihagarara cyangwa se bari bwicane bakamarana. Nuestras antenas. Además, televiziyo zose na YouTube z'ubwenge nka za Rocket Entertainment turaba tuzikurikiye hano. Bakira babona ibitwaro bya kirimbuzi bindi birarashwe. Urebe babona ibitwaro bya kirimbuzi birarashe. Televiziyo yakoreraga na yaratsenyutse. Dore ibitwaro bya kirimbuzi. Televiziyo zirazima bakurikiranaga amakuru. Ahandi na yatangazaga nicariye nabo barahaturitsa. Isi irarimbutse. Umunsi wumvisha ngo ibitwaro bya kirimbuzi batangiye kubirekura. Uzamenye ko isi yose yiyubitse imperuka ibaye nta muntu uzasigara. Ibyo bibaye rikajya muri control center ndakomeza mbamenyesha amakuru y'ibiri kubera hejuru ku isi. Bemuze tugende. Abakire bari mu buvumo isirimbutse bayireba bigenze bite papa? No puede pasar eso en unas horas que llevo. None se gute mu masaha make isi yabirimbutse? Una escalada nuclear no pasa en horas. Mwana wanjye ibitwaro bya kirimbuzi iyi ntambara yabyibaye ntago bitwara amasaha menshi ngo isirimbuke. Hace 10 minutos. Bitwara nk'iminota 10 gusa. Bira bintu mwumva ngo barashe ngo misire ngo muri iki gihugu ngo igihugu nacyo kirasa misire intambara ikamara imyaka. Umunsi barashe ibitwaro bya kirimbuzi. Nukwanga ibyo bitwaro bya kirimbuzi impamvu mva batabye babikoresha. Nukwanga mu minota 10 isi yose yabirimbutse. Iminota 10 gusa pana za ntambara umva abantu barwanya umwaka 2 3 4 barasa misire. Urebe filime. Mu buvumo. Quizá no sea el mejor momento, pero tal y como están las cosas ahí fuera. Ahari iki cyo gihe cyiza ariko nkurikije ukuntu ibintu bimeze. Esa era la pregunta. Reka nsubize ikibazo cy'uyu mukobwa Asia. Y algo que Asia hari ikintu utigeze umenya. Fui yo quien le dijo a Max que se fuera. Max Manuka iba ninjye wamubwiye ngo nahunga asige mu muvandimwe wawe ahunge. Hundieron unos días. Ninjye wamubwiye ngo najye kwihisha iminsi mike mu ishyamba. Urumva iyo wasinze polisi yagusanze ikagupima baravuga ati wakoze impanuka kubera wari wasinze. Ariko buri ukoze impanuka ukagenda ukitsimba ukazagaruka bagapima bagasanga nta nzoga zirimo. Icyo gihe muzereka bakwereka uko byagenze umunsi impanuka iba. Muze yaje ahabereye impanuka. Asanga umusore ari kumwe na sheri we. Max mwana wanjye. Max. Wakoze ibiki? Vete de aquí, no aparezcas en... Genda umara iminsi 3 utagaragara. Papa niwe abwiye umwana mugira inama ati wasinze leta nizi gasanga watwaye wasinze icyo bagukorera si ikina i Kigali. Buhunze baze tuzaba tubisobanura. Umukire wese ukwamera. Byarangiye yapfuye. Ntago namusiga umusore yari yanze gusiga sheri we. Ntago namusiga. Si te vas ahora, ugenda nonaha twavuga ko ari impanuka isanzwe yabaye. Nuguma hano bagapima bagasanga wari wasinze bizitwa ko uzafungwa bavuge ngo uri umwicanyi nyine wishe umuntu utabishaka. Buri urahunga ukazagaruka nyuma uvuga ati impanuka yari inyishe. Irukanga niko bigenda. Ubundi uhagarara gute? Jewe uranje nibaza ukuntu umuntu un accidente hay una persona muerta. Papa yaraje icyo gihe atangira guhisha utuyoga twose azibanganya ibimenyetso nyine. Dense prisa. Papa yaraje ahisha utuyoga bari kunywa asibanganya ibimenyetso. ¿Tenías un plan? None se buryo wari ufite umupangu wo gutabara umwana wacu icyaha nikimugiyeho ko yishe umuntu. None gute wamugambaniye nyuma rero ukamwihinduka kubera iki? Nahinduye ibitekerezo nyuma. Nari napanze ko umwana wanjye atazigera ajya muri gereza bizitwa ko ari impanuka yakoze yatwaye umukobwa umuntu agapfa ni ibintu bisanzwe iyo warokotse ahubwo
le estoy enseñando a mi hijo? ndavugana umwana wanjye ntago naba mwigishije isomo rizima nk'umubyeyi guta umwana wanjye akora ikosa ryo gutwara yasinze nkamuhishira. Nabitekerejeho nyuma ndavuga nti agomba kubihanirwa kugira ngo yige isomo ry'ubuzima, yige kuba responsable. Papa yabyize nyuma barakwereka mu rukiko umusore yaje aburana avuga ati rwose ngewe umusore kubera ihungabana yagize amaze kubona impanuka ibaye yarahunze abura ibitekerezo byibutsa tumutwe. Nyiricyubahiro uyu musore uri kuvuga ngo yagize ihungabana ngo sheri wamaze gupfa ngo yari impanuka isanzwe, ntago ariko bimeze. Decidí que lo mejor es existir responsable de narabyemeye ndavuga nti había provocado. ndabizi ko umusore wanjye ngiye kumubabaza ariko ngomba kuvuga ukuri agahanwa. Kwereka icyabaye papa yaje mu rukiko kwivuguruza. Papa yaje mu rukiko uwo munsi, umusore we bari bagiye kumurekura nyine bivugwa ati ni impanuka nk'uko umuntu wese yatwara imodoka akagongo bari kumwe agapfa. Ariko papa uwo munsi yaje mu rukiko yabitekereje aza gushinja umuhungu. ¿Estaba usted presente cuando...? Mr. Ferrero ashaka kuvuga ko ibyabaye uyu munsi impanuka ubizi. Yego. ¿Nos puede por favor relatar? Tubwire byagenze bite. Escuché Papa yaraje. me asomé a la ventana, Nari ndi mu rugo numva urusaku rw'imodoka isohotse mu igaraje. salí al exterior. Ndangije ndasohoka Max iba al volante. nsanga Max atwaye imodoka, ndamubwira ntisohoka. Anne iba a su... Yari ari kumwe na Anna mu modoka. Les dije que no salieran. Ndababwira ntibitwara imodoka mu mvura. Las llaves del coche. Ndangije mwaka n'imfunguzo, ni mwana wanjye ntugatware mu mvura. Salió del coche hecho una... Max yasohotse mu modoka yarakaye iryo joro. Forcejeamos. Papa turatongana, Tenía un fuerte aliento. nibwo numvisha umwuka w'umwana wanjye numva ko yasinze. Papa niwe washinje umwana we muri gereza. Ibaze kuba uri muri gereza ariko wari ugiye kurekurwa nako mu rukiko. Papa wawe ubwo akaza akagushinja akavuga ati iki cyana nubwo mugiye kukibabarira cyari cyasinze. Papa wawe akaba ari ukurega, ntago ari ukabakwanga. Abagira ngo ubu umuri muntu ibyo yakoze ajya bihanirwa, umenye kugira inshingano. Gutamutwara mwasinze. Sí, consiguió quitarme las llaves. Mírate la cara. Y sabes, Umusore yanyambuye imfunguzo ku ngufu, yatse imodoka ariruka yasinze. Gracias. Urakoze ubwo buhamya. De este testigo tan importante, la tesis de la... Ubuhamya butanzwe bise buteca agaciro ibyo avoka yavugaga n'umusore uregwa. Qué verdad, Rafa. Uko niko kuri. Solo la que le inculpaba a él. Kuki se umurenganya Porque tú no contaste lo que hiciste tú. kandi nawe utarigeze mu rukiko uvuga ko wari wabanje kumuhishira? Kuki ibyo utabivuze mu rukiko ra? Un crío. Max yari umwana, Acaso su... yari afite imyaka 19. Yakoze ibyo wamubwiye arahunga habereye impanuka. Antes de que abriera... Agiye kurekurwa urongera uraza uramufungisha. Kuki utavuze ko ari we wari waramubwiye ngo abeshye mu rukiko? Mama yarababaye yarakarira umugabo. Wa kigoryo watumye umwana wanjye afungwa imyaka 3. Ko ni wapfuye yari yapfuye. Llevarme a la tumba las pequeñas reflexiones que nunca te hice sobre tu marido. Umugabo wawe ibyo yakoze yari kuzafata bivuze. La maestra de un pelele que pudo salvar a su hijo y decidió condenarlo Iyo atabara umuhungu wawe yari kuba ari ikigwari. 19 a los 22. Ariko yahisemo kumwohereza muri gereza afungwa imyaka 2. pasar por todo eso. Umbabarire ko waraciye muri ibi byose mwana wanjye. Me sobrecogió esa determinación por casarte con el más mediocre de tus compañeros en Nari narakubwiye ngo niushingiranwa n'umuntu uciriritse nk'uyu nguyu umukobwa wanjye uzabyicuza. Secotani. None utangiye kubyibonera, washakanye n'umugabo uciriritse w'umukene. En fin, None dore utangiye kwicuza. cebarme más en tu error de juventud. Wabonye ibyo gukoreye. matrimonio con Rafa no fue un error de juventud. Gushakana na Rafa ntago byari ikosa mama. El error de juventud lo cometiste. Ubwo watwitaga inda yanjye niwe wakoze ikosa. No tuviste el valor de abortar. Wananiwe kujya kunkuriramo inda ngo mfe utarambyara. El mizo que me tenías. Nakuze numva buri gihe unyanga. Eligiéndome Nakuze umeze nk'umuntu ushaka kumpindura ko nkoze kose. carrera. Uhitamo inshuti zanjye, uhitamo ibyo niga, uhitamo ahazaza hanjye. Eres tan tóxica, mamá. Mama wari umuntu mubi kuri njye. Como un gran ataque de ansiedad. Nkiri umwana najyaga ntumutwe nkagira ihungabana. En los baños del colegio. Nkajya mu bwogero muri dushe. Ngashaka kwiyahura. Que igual no éramos. Ahari nshobora kuba narakunze umugabo wanjye. Pero fue mi salvación. Ariko byibura yari ahari niwe wambaye hafi mu gihe nari mfite ihungabana, niyo mpamvu nemeye gushakana nawe. Wumvishije ariko umugore ati ihungabana nari mfite mu rugo nta muntu n'umwe wanyumvaga, mpura n'uyu mugabo Rafa aranyumva, arameze nk'ari we wanabaye siniyahure, niyo mpamvu nashakanye nawe. Bize ngo ari igihe umuntu mushakana atagukunze, ahubwo ameze nk'uri kuguhungiraho amadepresiyo afite n'ihungabana bindi. Rebe Zehe Katururi. Yeah. Yeah.
bakiraho waje. Disculpen la espera, pero estamos teniendo problemas para conectar con el exterior. Mutubare byari byagoranye ko dubasha kumanika antene ngo dukura amakuru ari hanze. Antenas han podido sufrir algún desperfecto. Antene zacu zaduhaga amakuru zasenyutse. Defensa, como podrán ver, saldrá junto a un miembro. Chief of Defense wacu agiye gusohoka hanze na mugenzi we kugira ngo bagende baturebere hanze habaye iki. Banashyireyo kamera turebe n'iki kiri kujya mbere. Mwese murakoze kwihangana. Urebe bagiye kubuhiriza abantu bafite amakamera bagiye kubereka hanze yari kubiki. Byifashe bite ku isi. Bashyiraho kamera bibafasha kumenya igihe bazasohokera mu buvumo. Hari ibibokisi babahaye. ¿Listos? Muriteguye? Abriendo antecámara. Tugiye gukingura. Rebe bano barahari. Barasohoka. Gake nabagiye ku isi. Urumva isi yarashwemo ibitwaro bya kirimbuzi. Biriya bitwaro bya kirimbuzi niyo kitaguturitsa kigusigira ibyuka bibihumeka ukahita upfa ukamererwa nabi. Bisaba gusohoka wambaye wikwije utabihumeka cyangwa se n'ubushyuhe bwabyo butaza ngo bugutwike. Byose ahantu harashwe ibitwaro bya kirimbuzi. Biri kureba ijya mbere byose ku itumanaho ku ikoranabuhanga. Max. El agua del lago está turbia. Llegando a la torre. Turi kuzamuka over. Bari kurebera kuri kamera bari abambaye. En el interior de la torre. Hejuru ku munara hari dogere z'ubushyuhe zigera ku ijana. Radiación. Radiation. Hay radiación, nivel bajo. Urebe ubushyuhe buri hanze ni bwinshi cyane. Fungura. Barakingura. Urebe witonze. Uyarebye hano. Barebye hanze barikanga. Ni ivumbi gusa, hari amataje n'amazu ni ivumbi gusa. Hano harimbutse isi yabaye umuyonga. Bima mwivugisha utugambo ngo kandi ngesho hazaza nzaba meze uku. Intambara iraza byose ikabisenya byose. Hanze umwuka warashyushye cyane. Ubushyuhe buri kuri dogere 138. Ubushyuhe buri kuzamuka cyane. La onda expansiva ha traído una ola de calor extremo. Urebe ikiraro nacyo cyasenyutse. Urebe Temperatura muy alta. ubushyuhe buri kuzamuka mugire mugaruke basanze ari imodoka yari iparitse hanze. Kuyirebamo dore ibitwaro bya kirimbuzi ukuntu byica abantu. Abantu barashya bagahinduka nk'amasikorete. Ibitwaro bya kirimbuzi birakurimbura burundu. Atmósfera anómala. Ikirere kimeze nabi cyane. Ubushyuhe ni bwinshi hanze. Radiación crítica. Urebe dore abantu bapfuye nabi cyane. Mana yanjye. Abakire bari mu buvumo n'abarokotse. Umukene arapfa. Katorori. 140 km/h. El bosque está ardiendo. 77 grados, temperatura crítica. Beretsa amashusho y'ibiri hanze, dore hanze ukuntu hasa. Dore hanze ukuntu. Luca, Cindy. Mubanguke none mugaruke byihutirwa igitaraganya. Baja de conexión. Urebe. Poneros más tiempo en la radiación. Bagaruka. 240. Garuke byihuse. Ubushyuhe buri kuzamuka igitaraganya mubanguke over. Bano baragaruka. Ibe filime witonze. 400 milisieverts. 84. Dogere ziri kuzamuka ziyeje ku 143. Mugaruke. Urebe. Bana batangira kugaruka, batangira kwesitara amakamera. Besitara kamera n'ibikurura amajwi bigiye bereka situation hanze uko imeze kugira bazamenye igihe bazagarukira. Yaza gushinga kamera ku cyuma hano. Urebe. Akora ku cyuma kiramutwika. Yaramutwitse. Network zivaho. Luca, Luca uri kunyumva? Bari kubireba. Ibi filime witonze. Minerva we arahiye. Bigenze bite? Fallo de conexión. Itumanaho riri gucika. Urebe. Antene iraguye, twari tugiye kumanuka we. Antene bari bagiye kumanuka izajye bamashusho n'amajwi iragiye. 400 milisieverts. Umva dogere zigeze ku 147. Yakorewe fera beto ko Toronovisi arebe ko yamukuraho ga yahiye. Bira byuma byatwitswe. Mbwicira none ahigitaraganya.
mwinjire Puerta. uriya mwuka ukwinjiyeho umubiri wawe utwika umwuka w'ibitwaro bya kirimbuzi Asépticos y el equipo médico. umva ambara nawe ibisutu uzamuka ujye kubatabara abandi babwiye ngo ahite yambara biriya bikote bambara ajye gutabara Repito, está quemado. ndasubiramo mugenzi wacu arahiye igikumwe biriya byuka biri by'ibitwaro bya kirimbuzi byagutwitse ku kiganza bishobora no kugera mu mubiri wose ashobora kuba yanduye we ashobora kuba yanduye abakire barikanga barabanza baramupiriza ni ukugupuriza bakica ibikwinjiye mu mubiri bamuzana hano rebe ga yamwumiyeho Se ha roto la estanqueidad. ga yafashe mu kiganza cye Apagad esas cámaras. muzimye ibyo bikamera we muzimye ibyo bikamera mudakanga abakiriya turashize ukena arapfa Como han podido ver, la situación exterior es... nk'uko mubibonye hanze ni ikibazo gikomeye cyane Por ahora nos mantendrás guhera uyu munsi mugiye kuguma hano muri aka kavumo murimo y comida. tubanze twite kuba muri buryame n'ibindi byose tubyiteho tubishyire ku murongo muri buze kuryama byakomeye gusubira ku isi bishobora kuzatinda haracyari igihe kinini bashobora kumara imyaka myinshi ubundi bateguye ko bashobora kumaramo n'imyaka 10 muri ubu buvumo batarazamuka ku isi kuko isi yararimbutse yarangije yinjiraho niba umukire bamwita Minerva umukire yinjiye hano araseka nimba ashimishijwe n'iki niyo abantu bapfa se ngiye ninjija yanjye ariko uzi kugira ngo abantu barimbuke wewe uri kwinjiza amafaranga nimba azayarirahe isi yarimbutse yaje mu bakozi be bagore namwe bagabo araseka urebe Lo han creído. uzi ko ibinyoma twababeshye babyemeye we mama we bano bantu n'abesikoro n'abatubuzi ibyo twabeshye byose birakoze bano bantu n'abatekamutwe isi ntabwo iri kurimbuka ahubwo n'abarara n'abatekamutwe bihimbiye agaporoje muhanga imirimo baragenda babeshya bakira uburyo isi igiye kurimbuka bubaka ikintu bazabahungishirizamo babereka amashusho atabaho dore ahantu babahungishirije isi igiye kurimbuka yewe abakire bishyuye amamiliyari n'amamiliyari ariko zikumva ngo isi igiye kurimbuka za n'ibyo utunze byose wabitanga dore ku isi abantu baracyaroba amafi amata aragenda ubuzima abantu bari kuburya isi nta kibazo ifite ahubwo aba bantu ni abatekamutwe ndaje twirebere filime dutuje ku gasobanuye films.com